Nonghikai School Lower Primary hapok lama or Mikhaya Primary School Teacher Association Kyraiñ Simenta kajinki Shong Kyraiñ kabla penlong daga All India Primary Teacher Federation ha jantra manta New Delhi ha ka outside trik naiwe jalsan ban penpau Pyrshah ya rai ke Supreme Court kabla penmi ya hukum ha ka sitarik nairo ajabsan ban pha ba baro Nonghikai Primary School gide ban pas ya ka TET hapo asnem naduk bla pas ya ka ni ke hukum ya kan ki jingat simenta dalam no jinas ketri ba FC Sulai wadu presiden no dipang marang pelat kumbasan po hajar ngur ay Nonghikai na kalang kari ga wan ban simenta ha kate ki jing Kyraiñ bat kumbasis pa ngut ay Nonghikai u ba FC Sulai ha bakran ha ki jinglang wa pun pau ba ki Nonghikai na Nonghikai ki ai ki jing kasian ya ka federation ban Pyrshah ya ka rai jung Supreme Court